Amerika, cakira Amerika. Ngaho cakira Uburayi. Genda mu Burayi. Wamunyo inkoko harimo akantu kadunda dunda. Wagakoraho kumva kadunda nk'idenesi. Cakira visa. Yemwe bashane ibyo nibito ariko dore guhimbaza Imana gukenewe nuko kubona mu cyumba cya Mukapotifari wafashe icyemezo umubwira ngo wa mugore we nubwo wambaye ubusa. Ndirimo ikintu bituma uhari none ungira isabato nziza. Isi irimo iranaga abajene bagacakira, iranaga ubusambanyi bagacakira, iranaga pornography bagacakira, iranaga abatinganyi bagacakira. Isi irimo iranaga kandi ahantu isi igeze abajene barakora ibyaha bahembwa. Mu minsi ishize nabashije abajene nari ndimo ndigisha ndababaza ngo mbese mwabajene mwe ubuzima bwawe bubaye filime waburebana n'ababyeyi bawe. Turamuhamagara twumve ko izo mbabazi araziguha kandi naziguha nk'umuryango turazakira. Reka kubajijishiriza mu majipo maremare, ureke kubajijishiriza mu bitambaro nk'ibi bya Joseline. Noneho tuzane bwa buzima bwo mwibanga bashyire ekra hano. God have mercy upon us. Genza bite, wambara gute, urya gute, wizute, ubaye Kigali gute, bigenda bite? Ushobora gusanga ari ubuzima bw'ibinyoma, ari ugupfundikanya, waguriwe na Karori. Noneho ngo bamaze kuryamana na mama wanjye ngiye. You get it? Jessica yaravuze ngo yaryamanye na mama wanjye. Why are you running? Why are you running? Ninde yigeze ntumwa zakaze huha abantu ngo bagwe. Ba Petero ba Yohana ba Andrea mwarayibabonye ko. Mwarigeze mubona babwira abantu ngo gura amavuta muje kwisiga tubahumano. Babwira abantu mu ijambo ryo gutegeka ririmo ububasha bw'Imana. Ikimara ati haguruka mu izina ya Yesu Kristo ugende. Iyo bita ngo ni mu mashamba. Iyo gihe Apotre Gitwaza ni wari ushinzwe iyi zone ya Bugesera. Yahanuye yuko mu Bugesera hazaba ikibuga cy'indege. Ndabyibuka umuminisita umwe aravuga ati ariko abarokore muhora murota. Ikibuga cy'indege mu Bugesera. Ko yarabivuze aravuga turi mu giterane hano aravuga ati ndabona ikibuga cy'indege hano mu Bugesera. Muzabaze Gitwaza cyangwa n'abandi bari bahari bazabibabwira. Aje gusengeramo. Nababwira vapase ari igihugu kimwe muri bitubana ntukurirwa ndavuga izina kubw'impamvu z'imibano Imana ishimwe cyane. Baherutse kuja kuraba aya masengesho bare y'ingene ameze. Ibyo basanze ari Bugesera. Begeranije amakapote imifuko 12. Ibi Mumubana. Ndamubwira icyo biroro makapote yakoze. Ayo masengesho basengera mu makapote n'amasengesho yabo. Ndashaka kuvuga ugenda gake. Ugenda gake. Ntukavuge kakajwi ngo mwabwabwe umuvuge umusore mwako kawose kango n'umuntu. Never. No. Kakajwi ntabwo apfa kumuvuga gutyo. Kuko ushobora kumvuga nabi nkaguhanyuka. Kiganiro ari ikibazo. Nashaka kwamamaza umugore witwa Sori na Nyirahabimana. Jewe mumvane kuri screen mubari we mushyiraho ari hano. Nta birenze uyu kazwi n'umusazi. Ndo umusazi wamwirimbiriwe. Genda umusazi. Ndo umusazi wangegerawe. Ndo umusazi. Wowe na ka dore injiji. Dore injiji ngubu. Dore imbago kaba n'icyano. Dore ivubu, dore nyoko, dore. Byarabaye. Sibyo narose. Intebe 5 za prudence.
hari ibitebo mu cyaro, ibitebo mu giturage batwara mu inyanya, murabyibuka? Izo ntebe 5 zuzuye prudence batoraguye muri iyo shyamba. Rimwe na rimwe kugira ngo bigerweho usanga binyura mu nzira z'ibyaha kubera ko hari ubushobozi abantu bataragira. Hari abantu bajye bagira complexe z'ukuntu baremwe, cyane iyo defo ikunze kuba kuba mama n'abakobwa, nyine igitsina gore. Umukobwa yanze kunyurwa ajya kwiteresha inshinge ngazana amatayi bigenda bimushiramo atonyoka, arwara kanseri. Dore icyemezo cyiza torero ni uguhagarara imbere y'icyaha ukakibwira ngo njye naramaramaje. Reba nguyu. Yumviye gusaba umuntu ari ku meza n'ibisorori 8 imbere yiwe ari umuntu umwe, akubwira ngo nta kigenda ngo ntibishoboka, kandi izo sore ntazijya ngo azimare, arabizi ko atabimara muga ntiyoguha. Hari mukuru wo kugerageza ugashakisha icyuno mugari usobanuye ndetse unagerageze wice kino gisakuzo. Nizere ko ndaza kubisanga muri komenti. Mu mujyi wa Kigali by'umwihariko mu gace ka Nyamirambo, ni agace dusangamwe abaturage biba bisa nkaho bafite umwihariko ku bandi baturage babarizwa mu mujyi wa Kigali, ku miterere, ku mivugire, ku myambarire, kuva ku mwana kugira ku mukecuru ufite ubuvivi. Ni abantu bakunda kuvugwaho yuko bigirira icyizere cyo kwitwa abanyamujyi ku bintu ibyo ari byo byose bikozwe n'umuntu witwa Sanduku y'isezerano rutabanya amafaranga bose bagenda, ariko Yesu akaguma. Sanduku y'isezerano rutabavuga butumwa bose nubwo baba bafite amazina yahitinze bashira, ariko Yesu akaguma. Isezerano iranduta aho kugira ngo inyagwe Hofuni na Feniyasi bapfa. Muteze ko turi mu gihe cy'umuntu Yesu yapfuye, yarapfuye nyine ndabyemera. Abanyabuntu barimo hano mushobora gusohoka bakantera amabuye ngo Yesu yarapfuye, ngo yapfiriye ibyaha byacu, ngo ntacyo tuzaba, ibyashize n'ibiruhu ubu n'ibizaba byose yarabitubabariye mama shenge. Aravuga ngo muri inshirasoni, ngo muri bicu bitagira amazi, musunikwa n'imiyaga, muri biti birumvye, muri mipfunda ibimba ifuro ribi, muri nyenyeri ziyerera zibikiye umuzitanya ibihe bidashira. Umviriza uko umwami wacu Yesu yabivuze rero mu gice cy'indwi. Imana ishimwe cyane. Muri Matayo 16 aravuga ngo abigira bavugishwa n'Imana baza iyo muri bambaye nk'intama, ariko imbere ari amabingira y'inkazi. Iyo avuze ngo amabingira ni imbwa z'inyeshamba zitagira ikigongwe. Yabagiranije n'ibibwa byo mu ijambo bitanta buri cyo bahuye byose. Imana dufashe mama shenge. Ananiya na Safira bapfuye batari mu gihe cy'ubuntu. Yesu ntiyari yarapfuye, ntiyari yarazutse, ntiyari yagiye mu ijuru. Ukora iby'Imana ishaka niwe yemera. Hari ibintu bitatu Yesu yambwiye mukwiye kubaka. Iyo wubaka niyo uzabamo. Warabatijwe? Narabatijwe. Nitwa Bernadette Nyirandege ya Waruhashya, umusindi Denyeri. Umusindi wa Ruhashya. Umusindi wa Ruhashya. Imyaka ingahe? Mama simuzi. Aho ntawuzi? Ntabwo muzi. Yapfuye ukiri muto se? Ndi uruhinja. Nyogokora bari do muhereke n'ururasago rwanjye. Dore ngaho rugeze. Barandasaze maze kubyaza inka y'indibori. Wabyaje inka? Gere ubundi gwenyo. Nabyaje inka umuzihumaranye 4. Yaje wawa sikuri igihangange wa mukecuru. None Berena mvura umwijima, mvura n'igifu, mvura n'inzoka yitwa ingundu. Aye wawa ko numva buri ndwara zose se korona urayizi? Korone nunyumvishije ina simbizi. Wayumvishije ina bayita gute? ngo ni korone.
niba ari koroni niba ari igituntu simbizi. uzi yuko hariho abantu b'inkozi z'ikibi bama bivuriza ikibi abandi, naho wogenda ukamupima ukavuga uti mugenzi, uti ntabara iri jisho rimaze iminsi ringe rirambangamiye, ndagusabye umfashe kurikurayo uburibwe bungeze ahantu. yovuga ati oya, no kugukuramo ijisho wayimusabye ntabyo yo gufasha. kanseri none icyemezo cyiza torero ni uguhagarara imbere y'icyaha ukakibwira ngo njye naramaramaje. naramaramaje kujya mu ijuru kandi sinzarekura. Nitwa Joseline Mukatete, ndi umukristo wo mu Gatenga, ndi umukobwa ushima Imana n'abantu. Imana ihabwa icyubahiro kuba muri uyu mwanya w'uyu munsi. Tubasabiye umugisha rwose, murasa neza, mwazindutse, ukuntu mushaka kumva ijambo ry'Imana biteye